باش خوندکارین هێژا و دەلال هێوی دکم هون تەv de baş bin. Ez mamosteya we ya zimanê Kurdî Darî Xelîl im. Îro waneya me xwendekarên hêja a Refa Heştayê. Ez bi hêvî min ku hûn jî pirtûka xwe yan jî pirtûkên xwe li ser û pela çil û yekê vekin. Bi rastî wekî çîrokekê ye, wekî serpêhatiyekê ye waneya me li ser şivanekî bilûrvan e. Ji xwe mijara xwe jî deynin şivanê bilûrvan. Şivanê bilûrvan tê wateya ku li bilûrê dixe. Em digî jî zanin ku şivan dema ku durin ber pez çi dixin li bilûrê dixin ew jî amûreke ê mûzîkê ye got hem pezê xwe hînî wê bilûrê dikin dema ku li bilûrê dixin çawa pê dime duwa didimeşi. Ji xwe ne hemû şivanên çê hene ê jîhatî hene ku eynî wa mîhê xwe yan jî pezê xwe hînî wê dengê bilûrê dikin got çawa bi dû wî nade dimeşin ji bo herin ser avê yan jî xwarinê bixwin, giya bixwin biçêrin yan jî vegerin mala xwe. Şivanê me yê bilûrvan şivaneke aneka waneya xwe de em ê bixwînin û pêr pêrê jî me şîrove bikin bêka çi pêre çêbûyê çi pêre derbas bûye. Şivanek hebû ew bilûrvanekî hêja û jîhatî bû. Hîn 19 salî bû û pezê xwe baş di çêrandi. Kesekî wî li gund tune bû. Ew ji aliyê êrevanê ve hatibû. Êrevanê dikeve alê Ermînya ve alê Qefqasya ve û ji wê dekê hatibû alê Bakurê Kurdistanê. Navê wî Siyabend bû. Dê û bavên wî di şerê cîhanê ya duyemîn de winda bibûn. Ji xwe bi şerê cîhana duyemîn gelek Kurd gelek bêjin mirovên di wê şerî de derbas dibûn. Jiyana wana gelek ji wan tune bibûne, gelek ji wan winda bûne, zarokê ji wan dûrî wa ketine. Ev jî yek kesayetek ji wan bû ku ji Êrîvanê reviya bû, dûrî bavê xwe ca xwe ketibû, nizanîbû bi gelo saxin, mirînê, çawa ne ew jî nizanîbû. Hemû kesên li gund jê hez dikirin, axayê wî gelekî dewlemend bû, axayê gund tê wê wateyê. Sê kur û keçekê wî hebû, wî her sê kur û keça xwe şandibûn xwendinê. Ji xwe ê got mafê xwendinê got bi dest wa diket, ew kesê ku xwedî axa bûn yan jî mîr bûn yan jî mella bûn, ev tenê ê got derfet ji wa derdiket got berê xwe bidin. Deverên ê xwendinê ê got zanîngehelê hebûn, ê got zanist û xwenda lê pêş bû, ew tenê ê got maf ji wa derdiket got herin. Axa jî her sê kurê xwe û keça xwe şandibû xwendinê. Şivan di meha adarê de li cem axa dest bi şivantiyê kir. Di meha adarê de wî dest bi şivantiyê li cem axa kiribû, wî pezê xwe bi şevê jî diçêran û bi roj tanî nava gund yanî bala xwe dibe çi qasî şivanekî çê ye, çi qas şivanekî jîhatî ye, da bi şev jî ew li ber pezê xwe dima wî pezî diçêriya. Dema ku dibû ruhnayê dibû sibeh çi dikir ew tanî nava gund. Dema ku wê pez tanî ser avê bilûra xwe lê dixist, derdixist û lê dixist, pez jî yek û dadû û ber bi avê ve diçûn. Yani ew pezê xwe hînî wê bilûra wî dengê wê bilûrayî kiribû, gava gul bilûra xwe dixist, eynî pez jî bi dû wî bilûrayî didimeşiyan yek û ber bi avê de diçûn. Dengê bilûra wî wisa xweş bû ku keç û xortên gund karê xwe kar û barê xwe dihiştin, tenê li bilûrvan guhdar dikirin. Di bêhengî dengê bilûrayê xweş bû, çi kesê got kar dikir dev ji karê xwe diqeriya, hema ji xwe lê temaşe dikir û li dengê wî bilûra wî guhdar dikir. Di dawiya hezêranê de, di adarê de ew bibû şivanê ê axa, di dawiya hezêranê de keça axa perîxanê, navê wê perîxanê ye, ji bajêr hatibû mala bavê xwe. Rojekê ew bala xwe dida ku şivanek li bilûrê dixe û pezê wî jî yek û ber bi avê ve tê.
پەریخانê jî ber bi kaniyê ve diçe û dibîne ku ev yek rastî yan jî xewn e. Ji ber dîgo tiştekî wilo yanî tiştekî ecêbmayî mabû got çawa ev şivaneya dimeşûl bilûra xwe dixe û çilo ew pezaya hîn bûyê ser wê dengê bilûrayî ne çawa ew jî yeko bi dû wîna de dimeşin ev dibîne ecêmayî da dikeve û ji xwe lê dinere. Perîxanê tê ser kaniyê çavên wê li çavên şivên dikevin ew li şivên dinêre û şivên jî lê dinêre li wê dinêre ji xwe vê dekê sêxal daniye yanî demeke yan jî berdewamiya vê hevoka me heye her wiha demeke dirêj her duwan li hev neriye. Demek derbas dibe pezê şivan şivên ava xwe vedixwe ve dikşîne û diçe dengek wan vediciniqîne. Yani dibe min gava ku held û li hev dinêrin xwe ji bîr kirine li çavê hev dinêrin dibe pez wê demê dihatine ava xwarinê û vekşiyanê jî yani têr jî vexwarin ew bi xwe nehesiyane heta dengek wa vediciniqîne perîxanê were taştê bi xwe dengê diya wê dibêje. Ji xwe gava ku cayê banê dike dê hevjîna axa bi perîxanê wer taştê bix taştê hazir kiriye divê dekê de şivan dinêre ku perîxanê keça axa ye yan jî axayê wî ye rûyê wî sor dibin serê wî dike serê xwe dike ber xwe û ber bi pezê xwe ve diçe. Divê dekê de êşî dike dilî wîna de siyaben pezê xwe ber bi çiyê ve dibe lê perîxan keça bedew ji bîra wî dernakeve perîxana çabelek enîkever û poz bi xizêm jî ew jî wekî perça gizêrim berê bêvla xwe pê ve dikirin jêr tê gotin xizêm bêvla wê jî bi xizêm bû ew weke xezalekê hatibû serkaniyê ew dîmenê perîxanê got çawa hat serkaniyê çawa çavê wa li hev ket li ber çavê wî ew dîmen nediçû û pê gelekî kêfxweş û her wiha pê têşiya. Pezê şivan li ser çiyê li aliyê berojê hêl vedabû. Lê şivanê bilûrvan ji evîna dil gêj dibû û di dilê xwe de digot xwezî ew nekeça axayê min bûya yan jî ez ne li ber deriyê mala bavê wê şivan bûma xwezî dê û bavê min hebûna minê ji wan re bigota bila biçûna gulîska perîxanê yan jî gulîs bixistana tiliya perîxanê hingî ez ê bibûma bextewarê cîhanê. Bextiyarê cîhanê. Divê dekê di bêxweziya hêviyekê di dilê xwe de dibe bêxweziya ew nekeçika axa ye ya jî ez ne şivanê li ber devê deriyê mala bavê bûma ya jî xwezî dê û bavê min hebûna û biçwana tistê wê bixwestana ya û tiliya tilî ew hûmûlîs tê xistana tiliya wê nade. Ev xwezî li cem şivan çê dibe. Minê ji perîxana xwe re bilûra evîna dilan lê xista û ji dilê xwe kul û derdên van salên ku min li welatê biyaniyê borandiye derxista. Gelek êş û azar kişandibûn, li dûrî welatê xwe ketibû, di xerîbiyê de jiyan dikir, bê dê bê bav dibê gava ku perîxanê bibû ame minê ev êş û azar giş ji dilê xwe derxistana bavê dana. Siyaben bi vê yekê dihizirî û hestir ji çavên wî dihatin xwar wê şevê heta sibê xewn neket çavê siyaben ew ne birçî û ne jî tîbû çiqas şev derbas dibû ewqa siyaben diket xewn û xeyalên perîxanê wî dîsa bi bilûra xwe dest bi bilûra xwe dikir dilê gelek şivanên din dişewitan. Yani her şev bibû kar jêre nema diçû gelkî bergund ji bo ku perîxanê nedîtibaya lê hema hertim li ser wî çiyayî çawa ew şivan ew pezê xwe dihêj ku biçêrin
نخوا شوالی هبو ایش و قحرا پریخانه و شواد ویده که دخواندکار من هیجا سی خال دانینه افته واته کو هین بردوامی یا به چیروک آمه هی لی دندری وانه آمه دناتی نیویسان هون شکارن لی بگیرن لیکا داویا به چیروک آمه جوابو خواندکار من هیجا واتین پیوان هبوند بکو نزلال بن دولمن تی واته زنگین یعنی جی خودی مالی پر کسی که دولمند بو آقا یعنی کسی که زنگین بو یعنی جی مالی وی پر بو بلور آموره که موزیکیه مگو جی او بلور آموره که این موزیکیه خزین پارچه گزیر کو جن به پوزی خواه و ودکن پری بخت وار ایتی واته بشانس و دل خوش رامان ها بنگهین امکارم بیجن اوینداریا سیابند و پریخانی اوینداریا سیابند و پریخانی یعنی کار به وقتی رامان آبنگهی مجبور کردی چی مناس کریه یعنی جداناسینا اوینداریا پریخانی و سیابند هر وها اوینداریا پریخانی و سیابند یا دلسوج بو گلک ایش و آزار ویکشاند بون ام پرسی خواه چارا سر بکن چما گوندیان جشوین حزکر جبرکو چما گوندیان جشوان حزکر جسیابند حزکر جبرکو او مرووکی جهاتی و هیجابو جبرکو او مرووکی هیجا و جهاتی بو ام بین پرسامه دیمین دبیجه چه من شوی نکاری بو رازایا چه من نکاری بو رازا جبر اوینداریا پریخانی جبر اوینداریا پریخانی پرسامه آسیا دبیجه چه دبیجه سیابند و پریخانی لکو داری هف دیتن لسر کانی هف دیتن لسر کانی هف دیتن لسر کانی هف یعنی جی هف دو دیتن خوندکار به هجام چیروکا سیابند یعنی شوان بلوروان داناس کرن و تی پیوا و راماناوی بینگین پرسیجی مجاره سر کرد اما آنا بین سر راست نویسا خواه گو نشانه یک یا خالبندی امنود دناس کرن او جی جود خاله جود خال به وی آوائی گو دخال لسر هفته نویساندن جوارتی گوتن جود خال جود خال کنگی تیب کار آنیش خواه خوندکارن می هیجا بگلک آوایان تیب کار آنین گلک روشیم کار آنینا جود خالی هیه لی هما بسی آوایان دی پرتوکا مدهاتیه نویساندن و زلال کرن پشتی گوتنی هر دم جود خال تی گوتن پشتی گاوا گو از بیش ماموسته گوت پشتی وی گوتنی از جود خال دی نویسینن پشتره ان نویسا کسی کو نویسان گوتی دی از نویسینن وک ام گوت نسرینه گوت ورا مالی اف گوتنا آن نسرینه پشتی نسرینه گوت چه داتینم جود خال داتینم هر دم جی پشتی جود خال چته تیپا مزنته فکین هاوینه ویده که بچه آوایی گاوا گو تشت جهمان پیوره بین یا جهمان جوره بین بدو هفت بین ریس کرن یعنی اگاوا گو از بیشم فکین هاوینه افته واته یا جوره این فکین هاوینه آن ازیواب دو هفت ریس بکم گاوا گو مبدو هفت ریس کر وک مینا خوخ مشمش تری و هر وقتش خو گلک جوره این ای فکین هاوینه هنه لی انبالا خو بدینه ویده که تیپا مزن منی ویساندی لی ویده که دم تیپا بچوک نی ویساندی چما گاوا گو هر دم ویا وقتی بینی شخور ببن و تجار بیتی بینی اش بینکن
پشتی جودخالی هر دم بتیپا مزنه لی دما کو پی بدو هف هاتن ریس کرن کو جهمان پی وری بن یا جهمان کاری بکن و دمی بتیپا بچوچک تنویساندن تمام يعني انا كجافا قال لك ميناك همواتي ويناشي ام بنيفيسين جافا قال لك همواتي بنيفيساندن ام نتشارن كو ام بتي بابچوچك بنيفيسين تمام ما جو فيكين هافينيش وقال لك جورين فيكين هافيني هنا ام وابدو هدرز بكن جبر ويناشي ما بتي بابچوچك نيفيسان نامزن ادي تر بشتي بيناسيان جافا جو اس بخواز بتشتكي بيناسا بكم از نابي وي تشتي داتينن بشترا جود خال داتينن بشترا از پێناسەیە وێنات نویسینم وەک ئانەکە تیپ ئەزێ وێ پێناسە بکەم تیپ چییە؟ تیپ پشترە جۆتخالێ دنیویسینم دوو دێ ئەز نیشانەیە دەنگانە تیپ چییە؟ تیپ ئەو نیشانەیە دەنگانن وێ دەکەی وەک پێناسەیە تیپێ من داناسکردن تەمام خوندەکاری من هێژا مە جۆتخال داناسکردن بێ جۆتخال ئەو ژی نیشانەیە کە نیشانەیەن ئێ ڕاست نویسینەیە وەکی دو خالان لەسەر هەفتێ نویساندن پشتی گوتنه جودخال تنویساندن پشتی ام بیجن میناکان یعنی جی پشتی میناکان پشتی تشتین کو به هجامان پیوری بن جودخال تنویسان جبو تایبتمندی بیجید با کو جاناجی ام خالبندی تنویسینن و جبو پیناسه یعنی خالبندی تنویساندن مگو پشتی جودخاله هر دم تی پامزن تنویساندن جبلی کو پی بین ریس کرن پی بین کوش همان پی وری بین یعنی همان کاری بکن کو اوانا بتی بابچوچک ویدمه تنویساندن وندکار مهجا امانه گهاشتن چر زمان وانه آخوا شخوا او جی وکی دومداریه جوانه می بری ویناره گو امل سر ناو آخوین ناو دسبک مناسکر ناو لگوری واته آخوا ناو لگوری ام بیجن بیجر آخوا ناو لگوری وکی دیتر جی مناس کر انا ام بی ناو لگوری چیبون آخوا یا جلگوری ساس کرن آخوا گاوا گو ناو تین ساس کرن بچند آوایان تین ناو لگوری چیبون آخوا شخوا دبن دوبش ناوین خوارو و ناوین نخوارو دست بکه مثلا ناوین خوارو بشتغلن او ناوین خوارو او ناوین کو همو تیپین وی جهمان جکوکینه همو تیپین وی جکوکان ناو بخونه جبر بینا گاوا گوتی تیپه که تنی راجه دی او ناو خراد به جواته اخواه دکه جبر بینا جم بجر بجن ناوین خوارو جبر همو تیپین وینا جکوکینه جکوکا وی ناوی بخونه وک ام بجن وی آزاد ببه گلی بندست و هجار آزاد ناوکه بالا خو بدنه دی گو همو تیپی وینا ج بنگها وینه گاوا گو از آراجی میده بزاد واته آوی گو هد نه واته آگه وینا خراکن از در آجی میده به آزا اف جی واته آوی خراکر گاوا گو از نکاربم راجم یک تیپی و دمی او تیپی وینا جهمان کو کینه جوی دمی ام جوینار بجن نابین خوارو وک ام بجن گلی بندست و هجار او جیعین آزاده ناوکی خواروی جبر کو همو تیپین وینا جعینی کوکا وینان ام نکارن یک تیپی جی راجینه دی و خرابه بجبرگو واتیاوی امی بیشن روجبونا میا بیستو یک آدار جی ام لیب دنارن گو آدار او جی ناوکی خوارویه جبرگو همو تیپین وینا جکو کاوین بخونه تمام خودکار مهیجا مبید که ناوی خوارو باش ناسکر گو او ناوین کو همو تیپین وی جعینی کو کنه ام نکارن یک تیپی راجینه دیش بگواته آوی وی خراب به آدیتر ناوین نخوارو او دناوا خود جید بین دوبش ناوین پیک هاتی و ناوین هودودانی ناوین پیک هاتی کو تشتک به هاتیه ناوکی رسنه لی هما قرطافکی سازکر دگره سرخواه قرطافین می سازکر ایگو ناوان سازدکن گلکن مسی میناک آنین لی هما ونکارین گلک میناکا لباخواه زیده بکن وک ام بیشن اوین دبنگه خواه ناوکه خوارویه اوین ناوکی خوارویه دار
شخدار نای واتیا دار لی هما گاوا گو قرطاف جواتیا خو درد کبه وی چاقی امجیر بیشن قرطاف که ساز کر دوی دکید دار قرطاف که ساز کره گاوا اف دار هات تنشت اوین و پیوک نه جمر ساز کر واتیا که نه داوی پیوی ام بیشن قرطاف ساز کر او قرطاف کو بناوافتنی وی ساندن هر وها با آلیکاری و قرطافان پیوک نو تی اساس کرن خودی واته که نویه وک اویندار تی واته کسی کو اوین دکه اوینداری دکه یعنی جی بعربی جهد به العاشق یعنی کسی کو عشق دکه یعنی جی اوینداری دکه اویندار به اوینی آخوا پرتیشن اویندار به اوینی آخوا پرتیشن مناسکر کو اویندار پیوک چوایه پیوک پیک هاتیه چما پیک هاتیه جبرکو قرطافک ساز کر هاتیه چیکرن شروان ولات ما دپاريزن شروان ولات ما دپاريزن شر او دبنگها خدا پیوک خرویه وان قرطافک ساز کره تی گل ناف و ناوکی نو جمر ساز دکن خودی واته که نو تمام خوندکار مهیجا دوی دکه تی واته شروان کسی کی ایگو داره مد پاریزه جدجمن و جهویتیا وین شروان ولاتی مد پاریزن گند دبنگها خود ناوکی خارویه لی دما کو ای وکی قرطافک اساس کرد تی بگل وینا وکی هوانا وکی یعنی وکی رنگ دیره کی مرد ده ساز کرن یعنی گندی او کسی کل گندان جیان دکن ناوی وانا چیه؟ ناوی وان گندینه تمام خندکار مهیجا گند ناوکی خوارویی بسری خویی لیدما قرطافا ساز کرد تی گل وینا ناوکی نو جمر ساز دکه خودی واته کنو گند تی واته جهه وک جباجار بچوکترن او جهه کی تایبت ناوی وی گنده لی گاوا گو از ای و قرطافه که ساز کرده دم سن او کسین گل ورجیان دکن ناوی وان دویجی چه گندی چاندنیه دکن کاری وا گندیان چی کسی کول گندان جیان دکن کاری وا چنه چاندنیه دکن ام بیسن ناوین هودودانی شوه هودودانی تی واته اگود دوب هورنه و پیوکن احساس دکن یعنی ده ناوین سر بخوانه هر دو ناو تنگل هفدو و ناوکی نوش مرساز دکن انا از نبیجم سور ناوکه سر بخویه ناوکه خورویه گل جی عینی میناوی گل جی پیوکه ناوکه سر بخویه خورویه لگاوا گو از هر دو به هفرد نیویسینم و از وادکه پیوک نهج مرتی اساس کرن خدیواته کنویه سورگل ناوکی تایبت جاناجه بینی گلک کچن من هنه ناوی وان سورگل چو دبستانه یعنی او چو دبستانه ویده که ناوک دیتر ناوکه هودودانی گوش دبیوین واتدار هاتن اساس کرن چه بویه جگر و خوین جگر ناوکی سر بخویه هر وها خوین جی ناوکه سر بخویه لیب هر دویان ده ناوین واتدار هاتن گل هفدو و ناوکی نو جمره ساز کرنه جگر خوین هلبستوانه کی کرده خوندکار مهیجا و دلال دوی دکه ده من ناول گوری چیبونا خواه داناس کرن و ناول گوری چیبونا خواه دبن دبش ناوی خارو ناوین ای نخارو ناوی خارو مداناس کرن کو او ناوین کو همو پیوین و یا مو تیپین ویج همان کو کنه تنکاری یک تیپی جراجر بگواته و خرابه به هر وها ناوین نخارو او جد ناوا خود دبن دبش ناوین پیک هاتی او ناوین کو با آلیکاریا قرطافین ساز کر چه دبن و هر وها ناوین هودودانی کو جدو ناوین وات هدار و تنگل هفدو و ناوکی دنو ساز دکن چه دبه خوندکار می هجا شوا مچیروکا خوا گود هر وها رامان خوی بنگهی پرسوینا مچارا سر کرن ام بیجن راست نویزا خوا کی جود خال مدا ناس کرن و ریزمان خوشی مداشی رو وکرن ویا ما اوه کوانه که سرکفتی و بسود گهاشت بوه
سەرکەفتنێژ و هەمیان ڕە دخوازم.